Hakaway ni Jingjia aksiden ke belajar hak janmit jang sautrik urempang hajar arpusan. Ngut ki Briew, kila Mynsaw, at kini ki kentuk Briew basyong hak tok bar Ngut ki basyong hak kalima ruti. Kani ki Jingjia aksiden kelajah Mawblei hak por kumbah nyosh teng janmit. Kat kum gejing itu kipat ba ke belai I kani Jingjia ki loong, bau nongnya jong kakali pick up kepada new number ML not sanwai arpra lailai. Kalau lit tenra ekawai tok pada gejing persyang ban pet kani kejaka. Ulalet bantenra ekawai kakali maruti kepada new registration number ML not san F iwei pranot. Uni unongnya kakali pick up udah belatuk kerteng kemulovish besta arpu arsenam kerta. Bala keno bu unongnya jong pick up udah napde kejing syok kau yang. Ipat ba kene katan kili aban badio bat IT shkibor kulit kat bai ke Mynsaw lapan ketno sa civil hospital.